Iki ni igice cya gatatu cy'amateka ya Cristiano Ronaldo dos Santos. N'ubusanzwe turi kureba ubuzima yagiye anyuramo. Nagukora igice cya mbere cyavugaga ku mavuko ye no mu makipe yagiye anyuramo kugira ngo ajye muri Manchester United. Ejo nagukoreye igice cy'amateka yagiye anyuma muri Manchester United. Nimba utarabonye igice cya mbere n'icya kabiri, uze kumanuka muri video zanjye ahita ukibona. Imyaka yose yamaze muri Manchester United yose nagiye nkubwira amateka ye yanyuzemo. Uyu munsi wa none tugiye kureba ese muri Manchester United yarabayeho ute muri 2008 2009 no mwaka yavuye yerekeza muri Real Madrid. Ese muri Manchester United muri 2008 2009 n'ibiki yakoze muri Manchester United, nibe bitego yatsinze, nibe bihembo yaje kwegukana. Nibyo ngira ngo uyu munsi turebe, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro uze kugenda ukanze subscribe kandi kwinzu igihe tujye tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda video tukugezaho ntukagenda udakanze like, kandi nimba video tugwaye icyo zikumara uze kugenda usiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show, mbahaye ikaze. Muri mwaka 2008 2009 hari ibihe Ronaldo yanyuzemo bitari byiza. Ronaldo hamwe na Carlos Tevez mu gihe cy'umukino wa Manchester United wo muri 2009 mu mpeshyi yagerageje kwinjira muri Real Madrid, amaherezo aguma muri Manchester United. Nyuma y'imikorere ya Ronaldo yabuze UEFA Super Cup, ikipe yatsinzwe ibitego 2-1. Yongeye gukina hagati muri Nzeri ubwo yazaga muri Champions League hamwe na Villarreal FC. Nyuma yo kugaruka mu bafana, nyuma yo kugerageza gusinya Real Madrid, yongeye kubona urushundura maze atangira neza shampiyona y'icyiciro cya mbere. Bwo gusinya Real Madrid byari byanze. Ku ya 15 Ugushyingo 2008 yatsinze ibitego 100 hamwe na Manchester United yatsinze ibitego 101, yatsinze Stoke City FC. Nyuma y'ibitego 2 hakurikiye igihe cy'imikino 11 idafite ibitego muri shampiyona ya Ronaldo. Byari ibihe bitoroshye yanyuzemo. Umusitari nk'uyu nguyu umaze imikino irenze 10 adatsinda igitego, abafana baramwinubira, ariko ibyo byararangiye, ibyishimo birongera biragaruka, kuko ku itariki 2 Ukuboza 2008 yatsindiye Ballon d'Or ari imbere ya Lionel Messi na Fernando Torres. Ni umupira wa gatatu wa zahabu Portugal yari ibonye nyuma ya Eusebio mu 1965 na Luis Figo mu 2000, kandi wari umupira wa kane wa zahabu w'umukinnyi ukinira Manchester United nyuma ya Dennis Law mu 1964 na Bobby Charlton mu 1966 na George Best mu 1968, kandi yatorewe kuba umukinnyi mwiza wa FIFA mu mwaka wa 2008. Ku itariki 12 Mutarama 2009 nibwo yatowe ko yitwaye neza mu mwaka warushije wa 2008, kandi yatsindiye igikombe cy'isi cy'amakipe hamwe n'ikipe y'igitego 1-0 na Red Quit ku mukino wa nyuma ku ya 21 Ukuboza 2008 aho yahaye pasiporo ifatika mugenzi we Wayne Rooney, kandi yambitswe ikamba rya Adidas Silver Ball. Byari ku itariki 11 Mutarama mu 2009. Abanyaportugal bitabiriye umukino, ikipe yatsinzemo Chelsea FC ibitego 3-0 afashijwemo na Dimitro Berbatov waje kubona urushundura. Ibyo byatumye ahura na West Ham mu bice Albion muri Premier League. Ibyo baje kongera guhura na Inter Milan mu cyiciro cya 16 cya Champions League. Yatsinze igitego cyo kugwanya FC Porto nyuma yo kunganya ibitego 2-2 mu mikino ibanza. Ronaldo yafunguye amazamu atera igitego gikomeye kuri metero 35, bituma ahabwa igihembo cya Puskas, maze yohereza ikipe ye muri kimwe cya kabiri kirangiza muri shampiyona. Yitabiriye ikipe yitsinze Tottenham ibitego 5-2. Icyo gihe yatsinzemo ibitego 2 bituma agera ku bitego 16, kandi atwara igikombe cya Searing. Muri kimwe cya kabiri kirangiza muri Champions League yatsinze ibitego 2 afashijwe na Arsenal mu mikino yo kugaruka. Manchester United yegukanye igikombe cya shampiyona ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Cristiano Ronaldo yarangije gutsinda ibitego 2 bya kabiri, ibitego 18 nyuma ya Nicolas Anelka. Ku mukino wa nyuma wa Champions League ku itariki 27 Gicurasi yashyizwe ku mwanya wa mbere, atorwa nyuma y'umukino nk'umukinnyi mwiza. Ku ruhande rwa Manchester, ariko ikipe yatsinzwe ibitego 2 i Roma na FC Barcelona. Ubwo ikipe yari yatsinzwe ntibyamubujije guhabwa igihembo cy'umukinnyi witwaye neza. Ayo akaba ari nayo mateka Cristiano Ronaldo yanyuzemo ari muri Manchester United, kuko umwaka wa 2008 2009 wo mwaka wa nyuma yari akenyemo muri Manchester United, kuko yahise ahubwo n'ikipe ya Real Madrid. Nk'uko bisanzwe igice cy'uyu munsi reka turekere hano. Ejo tuzareba isi yaguzwe amafaranga angahe, byagenze gute kugira ngo agurwe, se yageze muri Real arakomeza ayo mateka. Nk'ibisanzwe hano uzahabona amateka ya Ronaldo yanyuzemo kugeza uyu munsi wa none, imikino yagiye hakina, ibitego yagiye hatsinda, ibikombe yaje kuhegukana, n'ibihembo yagiye hatwara, n'ubuzima burusange yarabayemo bwari bumeze gute. Byose kugira ngo uzayibone icyo bigusa nuko wakanze subscribe ugakana kuri iyo nzogera tukajya tubana buri munsi. Kandi nimba ukunda video tukugezaho ntukagenda udakanze like, kandi video ntitugwa nimba hari icyo zikumara ugenda usiga udutima muri comment. Bye bye, ndabakunda cyane. Ni Jean Paul TV Show.